Ke to ako ba di ko ngaya o nakaliang jong ka River People's Council matagas ni do ni ka press meet yak bagasing ka don ni ka panpau kami di ba ka way na ki jingja kini ki tayo baladat kumbabaro nila ay ka sakhi membaki press ki media bahkan ni sisijan ke baladat ka ladon ka ni cimpli ya ka ka way na ki activities ke banyalah manusia tu ki ki jaga ki bagi asyat ya kemen kita ki club lalu kita ki night club ke bagi ju tip ki way ki kitin ka night club ka gambling ke bagi khalai ka di ka bam ya ketika event kumbang UI wa wan ban lido kongsan beri waktu berapa nama sudah boleh buat Govinda. Ketika jimpli ketika jimpli ketika event hakit iki tayu maladap kai kebangi dan pa kumbaseng kalong ba ngidap na kacing sulungo hak benikong namar ba sampanai manusia ngilalik ya kaban jurip lagi jong hikmat ketika jaka hadim bangi yo ya kita ki jingkip na ki rupai ba bakadon kata ka jingia khalai kadon kata ka jingia dikian kidon ki kam ki balong bean hapo ajung ketika hotel ka Queen's Hotel ka bangi tip Henry hakitu ki por ka bangi lek ngiyo i bakadang don under construction kidang don ki jing te ki ba pera kadang don ka jing pen itenam ka jing pen wandor ki beautification but kumta tertiap bat hakitu kipor ka bengilej ni yo iru baki bu ya kita ki bouncer kumbangila mansutu ki bouncer normally ki dan tah ki jaka ki mungkin like lam abadon ki kam ki ba la bendon kalu ada lani ki we ki jinja ki ba hab bendon ki security te kani baru kapan perkat ini kumpaseng la ki bendon ki do ki kam ki ba hab anbu ya kita ki bouncer katu ka speculation ke badon haki ba ban keno baki don kita ki kambean na try kimi syakmat bat ka ba kham pen lungo shu e ka seng kalong ba ngi yo i ha kasi tho ding MLA bodon burom jong ka dong ba than yo jongi isar sustain sotun idang ai gitu ka press release ka jong i ba statement ka jong kalong syai ba bawat na iru iyo ay kata kicing ujor na ki pa iba ng snong coba de dong berkatan baki don kita kikam kiba long bean let's say ida kedo ba kadon kata ke night club kata don kata ke gambling kayak kalai bean baki pa iba jong ka dong berkatan jong ka konsumsi jong i kam tamnya ki ujor ya i kum emelia bar ka statement ka jong iru ni da yo i ba kadon ka clarity ha ka ba ilaya tu ba ilayo ya kaban ya phone but deputy commissioner but ya kaban kentu ya buun pa ya ki officer concern ya kaban link ban investigate ane ban conduct ya kan kuno ka inquiry agar diga jaka ban lap ya gajin sha namar pa ka weekends ka bakut tayo situ di sajan si boleh kam tame kini ki asni kumbala ai ban sutu kalong bahang teh po Queen's Hotel kidon ya kini ki activities ki bangi ya keran minta kung kasing ni analyze ya katu kajingkran jong i MLA but ngilap but ni suku ba i MLA let's say imdon ya kajingtip ba the next day kasih kebobot on inaugurate ya ketika event daki high profile figure ni i yang tu ba idon i udon Govinda udon chairman juga MIDC menteri jong katanak kampo Marim James Pige sama ti hakabukum keduka event habadon kita ki riu pokmat kita ki nongelam ngatarai lokal emani udah bendon ni kata kajintip nama ba haba wong bangayo paniken DC bat ulap haro yu DC ban le kebutan kam tengah trai kaji keren UDC udah beniatu ba hoy ngatip bakadon kum kata kajinja bat nakaliang jung disi uday baniatu shay UMLA kana bo UMLA unum don hagajing lungo ba hadin shisni ba la don gajing keren
emali ngatrai ukundet banyu iba Maria I statement Maria kentu ya keyboard punya district banlet ya ban tokit kumno la plipai ba ya kataka naik club bat kata cakai kalai kani ka perlu ngo ingi kum kaseng ba kataka value la ne kataka dor jongki elected representative ki ba ba ula jin ya ka bangai kataka jing syakri na mata jing pai ba bum balang kumno kataka board punya district kamla ban yathu ya emali jongi ba ladap ban pan iki permission lane mentah nyela ban smutu ba omshum lapan permission naga benta kita kikam haga tiga jaka nama lada dei bala depan permission lada dei berkila ia lemba katakan due process of law ngatarai kapot keslah audisi kala poi but kum ta terter hendai haba tokit ya kan kakam napo general branch jongka DC office riboy kila itu nak basai bakam shumladon kono application nyela phone napo DSB jongka office jong SP bu kam shumladon kono application ban pan jingbet nak mata ban pli ya kam kum kitiki event kam ku tak hanta ka bakam perlu yang kum ngaseng kalau mbah hadin bengilayo ya ka ban keren bat kino gilam shno nyela kali ki ba ketika kakam ka bayat ante hato ka dorbashno katip na kam tip na hato ka dei em ka balaya imba ka dorbashno kum ki NOC bat kum terter ni smokia bat ni smo benyau du kata-kata ban yetu ipi ban kalian juga dorbashno san benai mensyua dengan maklah benai Februari kat artri kila isu ya ka NOC ngan penisai kena ke bentar nomor kalong important kan ka de ka bakong santam ya kan ka press brief jengim ta kesini nakalian juga senong ka ong ba la ai ya ka NOC tang nak bentar ki Indo Games but ki event let's say ki jingalang pai ba ki ba mendedi ki ba bentuk haduk kata kaya khalai haduk kata kaya syong dikiat ani ka parti bat kum datata nakalian juga senong kalau penting kena ini keseng lembaga jingi keren bala ai ya ka NOC tang nak benta ban penlong ban peniai yang kita ke Indo Games but ka bang semua kalong ba ladapan ya ka permission nam ta ka Indo Games kaipat ka bakasno mentakan riak lane kan le hadin ba menta ngila yoi bakal apa pun kering ba hangte kimdei kita ki Indo Games ki bentuk ya ka carrom board ya ka chess ya ki pool bat kiwi pat hangti mentangi iba kandon kajinya shan kajinya kemen kajinya put kajinya teman katayo kajinya khalai kajinya dikiat berpunta terter deka shnong ya kali la kata ka NOC habide bat kajinya di imam kadon ne kamdon ya bashnong kala isu shnong kalau ba kamdon kata kajin isu ya ki NOC habide badi ka bam habide bat kajinya shatmit habide bikin night club habide bat kikam ne khalai te kajin kali jung seng pat kalong ba la ka dor bashnong kam shimla ai jingbet ya kita ki nopniat jongka pan club manopat bakrasyan yaki lani manopat ba ai mensim lani ba ai jimbit yaki bakin peniat ya kabokum kita ki kami lekai yang kum kita ki activities ki balong presya kan lang salang tingi sungtu lempa kini ki baro ba ketika kabayat yang mata kalong illegal kalong BI but nakaliang juga seng kum bagi address mata ya kenika press briefing la syai kesini nyelayo ya kabanya keren berdisi mana gini kelu si ban bu tak jing tok ban presya ya ketika jing peniat ya kikam le semua bah ketika jaka nomor ku menga ong IP ki bakum kini bawa ki beniat lemba jangkaan kadang ketika due process of law ya bendon ki permission ki bendon ki kata jing bet kan bendon ya kata jing burom ya ki lokal kita sak itu te hadu menta yo ikum bagashnong ro kam don jiktip UMLA ro don jiktip Henry Pat lasyu warna jerong lasyu bulldoze yeki baro bat ya kabukum kaneka kam nakalian juga seng ni nomla penpriang ni smutu bakati ka jaka hangte nadu masyol design ya ka katu juga casino lapan wan bur ya ka bakin don kita ki jingile ka ki bahe ban generate ka revenue hangte Henry Pat ni yo ibah din ka sarkar ka rollback ya kanika ka an kal akut no katu ka jingmut ki ban penia casino Henry hatin ka tus senan menta ni yo ibah ka kibiang ya kanika jingmut jongki ka imbiang kanika jingmut ban penia ya ki kambean hangte ya ka bakum ka seng ikan na pasay bagi nom priang bat ngi kentu ya ka bod penia district ka bade kata kanong yada ya ka sur jong pa iba bakanam island ya ka baki kambean kiniang ka district ka jongi lada dei
la dadi bakadon kan uno kakam kabaya lembah hiki bol peni district da ka jinga zung jimut ki riu bai ba ki riu nok shisno ki ba per ki stakeholder ki ba per ngatrai kan ni kalong da kumui pat ende kum ba kalong menta kada ga jika hang te niyo ishai bat ni tom ya ka kum kada ka grave violation ya ki kendon an jong gasno ya ki kendon an jong ka district administration bat kum juro ya ka jing bomburom ya ka sur jong MLA MLA u badang ai ka statement tang shisni ban pak ban investigate the very next day kum lagi don ni kata audacity ban pli ya ketika kami lek kai bean te kan ni ke ka ba kum ka seng ni penrem bat ni penturo ya deputy commissioner bat ya kini ki department ki belum concern ba ka kam ka ba mentoi we armut kinom dei ban prioritize ngamtip ya ka jinga dei jongki bat kitu kinong peniat jong pan club ngamtip ka ka relation ka jongki ngamtip ka jingwan jong James Pike sama kan dei ka jingwan kum we naki beri badan bor ni wan kum we naki nong yalam jong ta pan club la ka long sa kum noru kam dei ban long persya ya ka an ka ba dong lupa ka ba govern yang ni ka ba sensya yang ni ba peniat yang ni tela dei mono monoro ba pengkenya kan kenan an nakalian ka sengi kedua ka bo peniat disik pada ka sorkar hi ba ka de bershimkam ya kini kibro ki ba pengkenya kan don an haju ko por ya ka dor pasno mau smai ni ko ban kentu ba pidi ban revoke ya ka NOC mardor namar larangi pet ya kano ke NOC ka don de ka kendon ba kano na pring ki criteria ki condition ka ba kibu lada don iweru ba ki violate ya kata ka kendon hab ban revoke ya ka NOC te ka dor pasno hamne ni sungku shai ba ya ka NOC jongpi la violate namar ka NOC ku mangio banikan batki kam shum ladon kano gajing ajing bit ban peniat ki kambean handai mata kila peniat ki kambean tedei na kata gadau ka jipu sigi kum kaseng ya ka dor pasno mau smai kalong ba ka kam ka banikong tam ka ba pihak ban le kalong pen revoke NOC the moment bagi revoke NOC ya ka kam haban kam syukur kat ka bo peniat disik kam parla ban penwandur ya kan ka kam shising kata kadika kerwo na kalian jung kaseng mentang sini